तारीख दा दिल्ली ऑफिस मध्ये लावलेली चेंबर कॉमर्स ऑफिस लावलेली मीडिया रिपोर्टिंग जो तुफान कचुप्पा नांको कलाम थे इथे थी लंकर मते लामोय की पीजी पंसी मीडिया रिपोर्टिंग जो तुफान दिना तुफान चोहां नीलाम निंगे जे अपरांग मीडिया रिपोर्टिंग जो तुफान सूर्य कार्डो मते सूर्य के रूपा जी देखो नाले तुमका केवा नीली पिनी लंकर की पिनंग को पत्ती के लपोइलो के दामतांग एक ही न्यूज़ पेन के क्लांग अभी डालों ऑनरेबल CM मते MLE lapen EM atau lamwoi kipi aduh la so lamwoi putak sini itu ni lang itu personal ni pan nang kaitek lason doko lidu kau pan kapapul aku kali lapen ini honorable EM lapen MLE dong pan ini respect pi mon dadak inut kaning bang kecok cedat du kaning lasi laso putak sini pini nang di tempat hang si lamwoi pi laso pan sini juga nili buah bang nili nang tempat hang itu hadak lason sini je lo je AK News udah tapi Agustin Kramsa News ponsi ini men AK News buke anda YouTube long punon mate Facebook long orang tumlang lo put AK News ke topi AK News pula Agustin Kramsa News pula AK News ke juntu ahem pun nilita hai lo men anda AK News ka tim dulu lapen AK News ke topi apa lo maha keceng pun nili studio opening होता मते channel opening होता पुलो right to know पुगे उपे पालो मा पुलो तेलांग दी तुम एक शेयर बांसला तुमका EM एमान लो लासी AK News पुगे ahok kapadam उजिया लदा पुइगलो दलान के चोइगलो मोन धांदा निली honorable EM दोफान मा MLE दोफान पुआम दे monda ni lamwoi ki PG ke personnel mate inu da phan omor sing tiso ban sini ni pini lamwoi ki PG phan ni kita ini lo pipo malang ni phan lamwoi ki pinai po bangke je hala dak ni phan news lo malang ni press meet ki pelong ulo je Agustin Kramsa juntu kota kapunai chok chi criminal case pireji rasi kota le kapunai pusta mani ni leke long pota ni pan government si pota ranang ni piko nasi layong si niliong si criminal bulote kumon masina api malah tungga criminal lo busin ni bangke poko lapen akaprek do tulang kopinia criminal ma kopinia kicok cepan si ni panglah ke lemon poko la kalang ni dong situ nasi me hingno puta kalang ni si cini lo lapen kopipi sini li pana apa klem klima lage alang lile lamwoi mo ba fikir na musik na tempat na johang ke lang ke dongin sarangla patomi ni apran mo anali fan la product deral ajir potom presmit ini balang di tanali fan pula ek news kan la solar project long la amen ke chatu nal dama news kan kita plan la bange ahokali gusalan to la bang sok kan ali bila satu ek news ko putar bangke nili bangke ahem pujo AK News ke atim du la salah atim apa nama atum apa se aruda bang si ke mejima ko nili tu bangke ye AK News ke nili ke ahem pujo halada AK News AK atim du la salah atim du phane aruda te na tu me exani ma se do phanta chune Kapten pen report pen order long lo pute eviction site kami deng to si kula sinan hin pilo sok ta ku nili so ko tha ku tu je non ke nili kali kalang ta honorable high court along sini li case bidang tang la se alang itu apa nili batai nili government apa nili mate council apa nili tai
pilo je kalima kalang ma punili pan waida panili panang kanta lobong dalang tumang kanta kedet pajoni sinita Honorable High Court ong ini case pidamik lo Honorable ka High Court pen ko pia kang sai ma hala helo nili pan ke je ni dilas la bang ke ni dan ni je people man ni High Court long ni case pidam kang lo la se High Court pen ko pia kang sai ma hala helo ka accept ni Orang itu kena koin yang itu kena tambah kena koin itu kena tambah cek tek kota sekarang ini dari cek sekarang. Lah hai lam ke ni fake kota kali kalang tang pani ni dia lo High Court ko pia decision ma hala lo ni li ke proisi ma de ke dengi si Kata sar nang lela ia mau sing tu so panang de kupile ke pudak yang tunggal pan Ipu daking tu mende omor sing kis mo pen tani di pulo omor sing kis tu pen ni jondu nili akaprek kudam de ya honorable EM mate MLA dom hani di kudam ya thai be jondu omor sing kis tu personal lang linang kai tek na sini di ta personal bang lang woi pinang ko alang li bang ke personal bang ke la so bang ke tek de nai je ek ala news long ke klang level alang li press meet ki pia long le lam kaning je bele la ke ni li fancy direct ni li fancy nang kai tek la bang kalang li chok pe la pen criminal case piji pu ni li ku pia crime je claim ma la ke alang li ni li fan waida panang thanang ki ni li yong si ku pina crime ma de criminal claim blote alang li pe ni li ningkan thong kep thong kera po ni la lang li pen sto pe la alang li long si tu si me hindu dalang ditung sinang kerja pono nang than pono la sini diong si crime claim lo de alang li nang sini dum la lo la se alang li thane aru dame ko